If you are more than 45 years and attain menopause, pregnancy seems unbelievable, is it? But with the modern techniques of IVF, we can bring back your menstruation and the uterus can be made ready for a pregnancy with a pretty good success rate. Da gajing Sofia ke bajur halor ke jingkam nong genti dagi bor ka Meghalaya Energy Corporation Limited MEECL ya kijaka jongginong chongsnong ha ke Than Sumer ha ke distrik Ribhoi. Ha ka khat tarik unailar ar hajar ar pulai ke Joint Action Committee of Land Owners of Shillong Western Bypass. Kilarai baniang persya ke gajing khu di adon bor jongan ke tenat bat banekon ya ke hok jongki da ke badawan ke sorkar jela bantu klar no mardor. Ka jingmi jangka kenhuan kitrai jaka bantau da ka Joint Action Committee ki bakentup iki prapong utami e kitrai jaka kalami hadian bagi sorkar jela kelatmu banchnai ke surok Shillong Western Bypass ka bankta ya ki kato kini kishnong ke badan haga distrik Ribhoi kumju ru ya kishnong ke bahab haga distrik East Khasi Hills. Habakren ha ki nong tho kubor uba don kupar Sumer chairman ke Joint Action Committee ule tho baga kenhon gitrai jaka ha ke distrik Ribhoi ke bakentup e Than Sumer kila shim ke rai ke beteng e ban yang persya e ke jingkam nong kenti ke tenat MEECL ba ki jaka ki ba ke sarkar jela kan kata ha ke jingshna ya ke surok Shillong Western Bypass. Uli itu ru bagani ke jingkam jong ketenat MEECL kalapen bitar kitrai jaka ki badan kumbah prapungut tamiyai ki bela syong lasa ha kini kishnong bahab ha ke Than Sumer mentari ki phopho snem. Bat ki badan ru ki kot kisla ki babiang ki beladat ban register ha ke office deputy commissioner ne ha ki office ki dorbar raj bat ki dorbar shdong. Giloong bakim persya e kejing temu jong ke sorkar jela banwan ra e ke surok na kebenta ki kampen roy bat kejing sok ha kalet kawan jong pat ba namar kejing kim pelat ke surok ka kenong ba Shillong ndrai ki persya e kejing kam jong ke tenat MEECL ya ki jaka jongki Shushu na kaliang ke Joint Action Committee kelarai ru banet bo da kejing ujor sya ke sorkar jela ha ki kendiat sengi banwan na kebenta bandawa bantu kelar ya kene kejing le jong ke MEECL. Bat giloong balada kamdon kanu kanu kejing shimkya nagi bor kebedai kimi nagaliang ke Joint Action Committee of Land Owners of Shillong Western Bypass kim banse ban shimpat daki bekilat ki bateng e. Nga ngala song na du snam ku ar ni. Ngam thim yo sko ka e kejing sot kejing dawa e du a. Ngabiang la ki kot kisla la de registari ki tu ka bro. De tang kata. Habai de ba kejing wan kam no ka MCB bat phis ngom no. Ngam sa re namarang ba kadai ga jakarat la ngala biang te ga jing tho jing tar baro Mesua de sekarang. orang ba sinong dang long u ba po si imlet sekretari u ba bung te kadang biang gikot gisla gi biang lot kamdan jing huri hura te mentah ka ni ka bypass te nga ngablasa rukun thai te nga jenjar ke sanongan lai nga dawa I hok le jong I bangade nga im sok im sang ngon no pun huri hura yang ang ni nadu usnam lu ar nga chong sok ndai ka jaka kalong ko basniu tam ka ni ndai nga sa ru kan thai marwe ni nga chong ngam tien ya ka hok le jong nga karpan na ka sarkar bahkan le ai halor ka ni man le ting e namarkan sukam ko na ta kaya isok te kalanti jong ka kham don mo pun khut manang manarok ya dia belikan cuan kan Dusun kong kalau bangi priang soba ya ke Shillong Western Bypass kani ke Shillong Western Bypass kan ke mentoi ba khaw ke jelah ini hamtan ke distrik ini bat UB manai ke jing denggali bajur ke kalau bangi nang priang soba kani melang disi gawal here melang government ga notify untuk ajar kuwe banshim jaka namanta ke Shillong Western Bypass Kalian ni nong song ni try jaka ni priang soba kani mat ngi kwa ru ni dalang mo soka ni kwa development ni bo development khama ke ke ba sosi kolong ba pelong ni bagi shong yang bagi para try jaka ni ni ko ba prapo tuli prapo mot ki try jaka tabang sumo kan kami ke jingklim jong ke MSB ba kani ke jaka ha ba kondisi dengan situ ipi kolong ba baru ki lano sini ni don ke lan dokumen kita lagi register aku di office kita lagi register house im ada washing betul ngilong genuine ngasa lagi post le mani na hang he ni labun kita lagi bal nasulan tiet ka
Mende bekiwan lima illegal and bekiwan lima the legal process. Betul. Tu mengitip baga gari jongi ke hapo si schedule. Ownership jong kejaka jong try no siap. Jadi mo la mende ke private land, la mende ke kran kejaka kur kejaka mo community land kejaka raj. Mat mo gilong ta. Jadi ini gilong ba akono ko dong rem baga MSL ke claim ya kadi kejaka. Lalu ni portfolio nak sumeri. Kata. Hoi lajin pakai nang tin apa badan bala bu kami sebi mo la di market ini ada gate ni aksa ni kami semua saya tiada jaga apa ka area kan. Ye kau ke bangi lap ni ba mesbi ngila i house nem la dep por ba kawaya ye ba full. Por ba ko ni idon ki keju igaja ke ba mesbi ke claim kita jaga hati pula usah. Bahap sumber umbang. Again kalau stop payment ya iba hanseling lihat ba hanseling do kaca. Yung manusia sume recover. Hadin ni challenge in the court of law. The DC office kan release ka commission ni. Tiga ijingklim jo komisi bi hangi ownership juga ka shulong bet only with the mark. Kam don kono lu ka Islam ban substantiate ban penjisha ya ownership juga. Ngiladon ke jing meeting maki mesbi mencuali bor badan. Ni orang tua lah fikirkan bagaimana dia jaga jompi nama gam SCB kan hap hiat jaga nanti apa bah lam ni simet lani kur ni jong garaj tinggi pun yang lana pila sim ni jaga pun ini jaga payment bosor bapila siu kebai jaga gam SCB siu ikut jaga kum kita ikut Islam hamda dia kadi ni susu bagaimana ka kam western bypass jadi isu kepala keren last time hapo session hapo assembly wala race MLA Maroni nama kan Shillong Dauki bypass Shillong Dauki road kala dili ba ya majinge rejim dengali the western bypass kalong very important project the government ba nala ban east ya ka congestion traffic kila na ka sarkar ka acquire ka jaka and ship lana umsiu by compensation ya kebajakan ini ki building jongki ye jongki nakal yang ni komiti ngarai nak lu sul bangin persya ya ni ke sistem bypass ni persya alo ladang ngimyo ya ka hok ke jumo nama bun ibala thi de jaka shim de galun jaka ki tiron ni lada umdon shu lada shim de jaka banam ta ka surok lada kimyo pat ban thi ta ko we sei gine ibun gi nongre ibun gi badan jaka tang mo we atli knya ada government kaya cekmat msngap le ni ka sur de ginong song ni try jaga ngiru imbansi ban persya mangi persya ka ro pa kalau lambuar ke clear mde bangi persya ka suram ni persya alo ka jingkam dengan BCB ya ka ni ka jaka khlok sya ni lang yo ang sna yeng mangile ring line ni ha produce document ko jaga then only ka BCB ka ai ki line electrification tinggal ayo dia bentar contradict telah ada lagi maka kam dia ni ka jing start do sarkar ni kwa wan project kon urlong ni kwa sarkar snap dem ni ba jong trajaka mo ba perkhat lem ba ngido ni jaga ni si pimpin sekali di ngilalong form ba ngin seminar ke delegation ban penduk government ban ya price ni submit ke memorandum ke sarkar ban perso ni kijing lada sarkar kamsiu kalau syai bangin persya ya Yusuf lada kanu nanti lalang ni hak pet dengan 3 ni persya ada ban ni hakio yang le yang sa ada ban le syai ko do ngin le bangin dawai ko ko chung kata ka digarai ka ba ngila shim men meeting